Presiden jangka North Eastern Hill University Students Union oleh tu bagi kanun toket ke belapoi mata kasni hanehu kala kli ki kato kan ki jingkli ya kisama puli bat kawai ni kini jingkli kalong balai baka North Eastern Hill University haduk mentala laisnam chamsim na peluang setia ya ke convocation lai tu presiden bakat kum ka aglan kum ka an ya ke convocation dan peluang manlakasnam habide baka komiti hi kajuman juki keslong bat benskli we art hi jingkli bat amba kumno university uju respond uju ai update ani kamtam habide baka convocation mentala laisnam kanti amsim ladan ke convocation hakaba hak ai institute la pau sai bat amba di belang bet annually kene ke convocation le nakal yang juku uju singkya tingin putsong kata bat beli DSW ke garo juku ban habide bat university ban habide bat petrikam ki kam samla kuliah kene sulba ke nakal yang jungi kume berkhai bani tabat nakal yang jungi ni amba visi hi di boleh don bor bat amsyam la consult han yunu ru le ni bet adu sedang adu bakut ke kume bila ini mentan ru dan mo uhi katlu kita ki kot selagi ki bani lalap mau lalik don bor sikadai ya bat andai ni senya skemi kini ke komiti ke bakawan bat kumju kini ki report ba ni la submit buat bun kumkin GDR kiki lasting dia anda ngapun sotu begini komiti bat minit scam begini komiti kinsim kanu gunu ke senjam nang ban tempawet bau university inde bandan hakani university kiki bagi bat komiti ke komiti itu ni mentah resmi kini ki komiti balapkan hakani ministry lawan agaba saunat tidak dekat lawan hantai kuwi di manchu kuwi di lepsen GPC bat dia kuwi pada kamcing layok ban kita dia nak kalian gajungi hi nak sing kong bunyi laptop kita broadcast bapia ya ashki tunjuk dan jingdawan bagi ladawan nak aja apa nak kalian isu ni nak tunjuk dengan isu ni laput skor kejini di sama pudia bat tunjuk ke ibu lalik dan bor kini minta kini cerita apa kaba ulah syukha tang kita ki advertisement ki bapia re amsim ladan kunu ke department drive ban long lam ta kini cerita berkunjung habide kini department ki bapia harba inilah top sini nak yang gajuni ban ban recruit ni kita ki guest lecturer dari haduk mentaru dan ki department amsim la kita approval ban recruit kita guest lecturer dia kunjung ni apa semua habide surat singkian dari dengan si portal jong ABC ni iba kan lu jing hajingnya kita surat kunjung kan administrative block andai dari nilai hostel dengan si department bapia pat ni iba kat nu kejing kunung kendram kat nu kejing sini batai kata surat ke hapok kan university bat kunjung bigi bakawai ka artli kita hostel di barem apa 8 tahun nak yang gajing ni bala south time kenti amsyam ladan gunu gajing maraman andai nak yang visi ula patai batu ko ala sanction pisah di hadu mentau tempat sna kita ni la patai bat kunjung ki wifi bo hakaba ni university lihat don bor hakaba bu artli ke kali u bentunan kam banyak sini andai habidi bak ambulans hadu lifeline so balai kenti habdan kata gajing ki ban ko ke ambulans kata ni kata ko ambulans ke hapet ke hap sikri hadu san jam nak kini nak yang gajung ai kita jing dawa bapia bertunjuk na kerpat barang ba university hi dalele ru ngim lap diang wala kelawan ni komiti ban ni de kanunu ka outcome de na kini ka komiti ru de nak yang gajung dalele ru ngim pediang su university ban yu kejat hakani ka jalan ni kini university ka jumi si hatu di ben ka aja je keduk bi orang kesol kalau komiti kelas kumba lapha hi nak yang ministry nak yang ngejungi ru nidan kata ke jingkerman banang bakin man raksha kata ke respon ke babiang kina kata ke result ke babiang jong ke report di kilawan chim tak kesni bertunjuk kata respon nak ni isu ni ta ni unsa ki isu meta berfat kini stakeholder juga ni university di jingkerman bat ni upside kata ke respon juga ni komiti di lapha ministry but adu kata bagi apsang yang tolong di ni jingki demonstration dengan ngki dengan cakap berkunjung di kapamta yang pak wa lang ni chong saya ketika isi meeting bagi saya berkat kumno bania habidi bagi classes nak isi dan sawan